Ove kurve neće javi sve njeve. Dobro večer, zovem povodom oglasa za ove noževe za bacanje. Zanima me koja je cena. Piše u oglasima. Tačno sad moram da vidim. Aha, a od čega su napravljeni ako... Mislim da je čelik kupiti. Aha, pošto sam ja bio kupio prošli put i gađo ženu i skrivio se. Da. Ali šuriken ne bi u pitanju, nije bilo ovo. Ostalo je samo malo ožiljak posred čela, ali nije ništa strašno. Zakrpilo se. Super. Pa bi ja isto oduzmem za istu upotrebu, pa me zanima kako ovi funkcionišu, pošto vidim da je ukupne dužine 30 cm. Sigurno ćeš uspjeti u svom naumu. A moj naum je samo malo mozak da isteram na drugu stranu i... ko bog. Lepša za 300 stepeni. Super, ima 2 komada, ako promašiš prvi, znači Drugi proveren ulazi, nema. Znači, ovo su oni iz Naruta. User was kicked out of your channel. User in your channel is recording. E to. E to. Balansirani su tako da žena... Znači ono... nema nikakve šanse protiv tebe u ovoj soluciji. Pa, to mi treba. Sad sam ja zvao za sekiru, čisto da imam da se osiguram ako promašim. A dobro je. Dva moćna oručja. Čekaj sekund! Beži, izađi iz sobe, moment.